Sige, mutilap. Oh, oh, natyap. Alagat mutilap. Natyap. Hotel. Burawin na kita ha. Oh, good morning. Today is January 11. Uy, 1111 ha. Adi kita tinakaw kita. Adi kita burawin. Malibot lah kita ini. Kahusay tiro din ni simbahan. Man. Ito niya nga chupili. What if patanawan kihap magkakaada na gipito tanawan nila. Amo tiro lang din ni munisipyo. Oo, sayo. Malhod kita malhod. May ni Police Major John Ray R. Layog, Acting Chief of Police di Burawin. Naton lang din burong binurbalabag. Man. Sipod. Yes. I want you. Pwede niyo kan medyas. What color? And rainbow. Susad-sugad. I'm from Tanawan, you know. Tanawan. Yeah. Why are you here? Ramen. Kay Tabo yan na. Oo, kami din ito na merkado ito na Burawin. Kami din Burawin. Fire Station. Jesus Fernandez, Chief Bureau of Fire. 0967-663-6100. Oy, Our Lady of Immaculate Conception. Iton piyesta din ni December 8. Ngan, malibot lang kita ini. Adi anak Burawin Legislative Building. Sumasugad kita anay nga di kita ni simbahan kadali ha. Ay lang kita rin nga kay may misa. Oo ha. Tinakaw kita nga di. Hindi pala may nagpost kita. May tungod nga mamay ka lang. Nakauram kita ka man London. Oh, nakauram kita ka man London. Ikuruan igpanlalan kaya di lagi pinin rumamainin naton ini mapakada kita di mapakada kadiani kita simbahan. Oh, I will tour you guide. Di lang na rumamay baga ato ni baga binurbalabag din niya po. Uy, tapos na misa. Uy, ading pulis. Okay. Malugaran ni kita, malugar. Oo, tapos na misa. Ano timing? Oo, so makakaginakan kita. Nasingan ni nakita na din December. Ano man, December ba ito kung ano ba ito nga, bulan? O, Oktubre, bakot. Oo, nimbubot na bakot. Man, nakagkon na kita din yung simbahan, nakagturyo guide. Musit yung simbahan din Oo. Sige din na kita yun Hanaton ay sir. Ay ma'am. Yay. Ma'am. Okay. Kahusay tiro din ni simbahan. Oh. Logo daw. Ha? Oh. Man. Speaking of which, manitinin niya nga chupiling, ito niya nga chupiling niya, pipicturean tayo ito. Kaya no, what if patanawan kihap magkakaada na gipito tanawan, ay la, pipicturean tayo na mga nanay parang kakulop kakulop, hindi ang Biyernes. Fiesta Nazareno. Manaman sinisiring Pilgrims of Hope. Andi dinin han kuan an Oktubre asingan hi kami kati matad tuman nga chupiling ito nga kanan na pala ton helicopter nga ginbalikad dito tanawon magkakaada ito na okay automatic sa kasugad hiton damo iton makakakuan hiton nagparabuot so yes. Oo, nakagturyo guide na kita din
Kita aton nalaluhat kay kulang kita gud manad tuhan aton panlibot anong paglibot didahan kuan. Sige na baga hindi ka kita yung pagkapag-uubho na da. We thank you Immaculate, Our Lady of Immaculate Conception. Clear man ano, hindi rin makuan. Wala ng pulis. Kaya nakakunan ito na advocate pulis. Ngayon kami dapat pubya. Kaya nato itong pubya. Kaya naton kuanan una. Amo ito nga nagtitinawahi. Amo ito nga nagtitinawahi takbatos. Si rin ikuang bahi kosya. Nagtitinawat hiya. Basta na nakita yung pulis. Kaya lakadadi. Kaya mo itong parang ano na kada man nakatong kaso ano. Ang kasuhan man ako budoy. Hindi ka maaram. Pero ang kaso dito nga hiyaw-hiyaw. Wala yan to kamatudi nga ginabandon na hira. Marang ka life nito niya no. Makadi kita tira kuan nira plaza. Ini nga itong pinurbalabag di rin as kuan ano. Kay mga ni pagtawagan ng pinurbalabag. This is very different ano. Ito na aton pag-treat, ito na aton video. Nakita ka mo puro sila itong POV. Kaya isa rin ko pamanayo, gusto ko kayo ang nakakakita, hindi yung mukha ko ang nakikita. Kaya yung sinasabi yung vlogger, hindi po ako vlogger. Kasama nyo lang ako. Kaya yung camera, yun ang nagbibigay sa inyo ng tanawin. Kung ano yung nakikita ko, yun na yun. Makadikita ka na po eh. Amo tiralog din yung munisipyo. Munisipyo niya din. Munisipyo. Hanga. Papagita tayo munisipyo. Mo si tira munisipyo din yun. Kuan. Mo say. Bakit mapakadto Manila no? Say Adot Ira Police Station. Yay. Mapakatitira Police Station. Maraw na kita kunain ni Tira kuan. Ira ano pa yan Maraw na kita kunain dapat Tira Bureau of Fire. Nakapalo kita Tira din ni kuan. Nakapalo kita. Maluhod kita maluhod na ya. Dilamaya. Parang mga takading ka mo. Ha? Hay, manito no. Dito may kamkawayan. Nagano mo ka mo din eh. Damo na taga-taging kwarta ka di. Tagilan ko para gasolina. Ikadilan ito yung kwarta ka di. Nauran man yung pinauran. Usarang kayo nakita tingin yan ha. Nagyom na rin nga sa lato na ato ladto. Sige, hinay ka mo ha. Ay pagloba. Yung nababay kinauran Mahal pa ka mo. Sige, hinay ka mo ha. Ako nga ni mahal pa katanawan. So ini Police Major John Ray R. Layog, Acting Chief of Police di Haburawin. Di kita yun dia. Tapos indinhi so rumbalan din MDRRMO. Diretso na ngayon main evacuation ay gym diretso gym pero main kanira may din yung mulay doy upaya ha be good player ha good I am here. Tala. Ay, dariti pa. Kita ko dun baga
ikado tayo nga kuan nga bungto ikahanaton baga pagtabo-tabo o ikatulo ikatulutan nga bungto ika nga tulo sa palo na oras magbudoy pipinatarit yung kalaha para makapasangil ka nga may daka anay pag ano ba ito may dito ba kalo may dito ba darang kalo okay may dito darang kalo adang waray ano ba yung trabaho ipinarayo ka lahat ngayon baga kung talo uy kwan nito na yun lang rumamay nga baga dilog kita nababot yun kung naka-helmet ada ano pag-helmet lang kita kaya natarit budoy ano okay sumasi nga din na kita ito nira merkado kaya among gyapon to sa nato na panuyo ano. There's a story that must be told of kindness shining bright and bold. In every tear he's standing near with helping hands that bring us cheer. Fame's not the goal, his heart is clear. He lifts up voices we all should hear. Through every vlog hope starts to rise, uniting hearts, opening eyes. Sankey Audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, Sankey stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Sankey Audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Sankey Audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he love stands tall. Thank you so much, Sankey Audio. Talon dyan say may danagod naton panalipdanan maramit mi say kung niya mapisto man ang hinamot niya may datong sign mga sa dito mami say nga ni ko mga mga Sir, bali na ka tinulang. thank you libre libre bad trip ay sorry oo hindi mga sulod-sulod lagat libre oribot ay gila ko nito litson good man litson so amon didi litson altong litson dia juga dia aswa na gitu music aneh music naton lang din burong balabag ha masyado lang kita din and din kanan din medyo mga tubig diretso kuwan
Oh, set kaya din yan. Ang pulis, yeah. Pwede man ito. Ang mga parang bayad ah. Litson ko dito at baga na ako pa nararagan. Oo, sa'yo mo. Oh, may dito. Ah, rin ito ko ano. Okay, sorry. Hello. Pwede kita dilitira ko ano. Mga pirawanon na. Dami ko sinihin. Man. Mga seafoods. Sir, ano baboy, sir? Baboy, sir. Sir, manok ka di, sir. Ano? Sir, manok? Hi, sir. Hi, ma'am. Amo lagi pita akon. Sarap. Pirang kanina doing? 210. 210. Ano timo ko sa ay mga isda oh. Mga isda. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor and still he shows local heroes the world should know. Supporting small dreams in every place, he lifts them up with kindness and grace. When storms may come, when times are tough, St. K stands strong, he's brave enough. With every viewer lending hand, together we help this land. Son Kate's audio, a friend to all. When someone's hurting, he answers the call. A voice for the people, strong and true. Hope comes alive in what you do. Son Kate's audio, you light the way with stories of love every day. Here in our town, you make us believe you're the light that we all need. He helps the poor, he lost Yes. and What you want? What you need? I want you. Yeah. May daniyo kan medyas. What color? And rainbow ang susad-sugad. Stripe. Yeah. At tuman niya pink, gusto ko ito. What line eh? Di rin nalaba. Okay Ay, lang? gusto ko nilabang. Dahil kuha daw nalaba. Ato di. Tagpira, ito 20. 75, 85. Kay kuhan ito. Putong gani. O sige. Okay, durong ka suga. No, pwede ni maubos. Pwede ko sa lado pag Kita kita daw ako. ada di dada. Pitaligot, pwede ka pitaligot. Larumi. Ini hatog to biniya diin. Kuhan la, regular. Pare si tadi. May datong kay Yumingking. Mga Kayo mingking aw may dat po ang. Hindi sila ro, medyas. Good morning, mother. Other way. Say hi to Other side. mother. Yeah. Say hi. Hi, why? You're in my camera. Vlogger! You are a vlogger! I'm from Tanawan, you know. Tanawan! Why, Yeah. why are you here, Ramen? Okay, tabo yan na. Bahala kita makasawa din Dahil mga eh. magusay ka ni Oh, Ramen. may di ka nasawa no. Ay nagagad. Oh. Hindi may tasawa ito. Ay, ano kamusli ha? Ano man? Naka-live ngayon, te. Oo. Ngaran, hi. I'm
Miss Universe. Miss Universe, you're so lovely, a beautiful creature. Yeah. Oh, What i-shoutout color you kita. want? Buy now and pay later. Yeah. Yeah. Tayo ni. Pag nakigilo, gusto ko itong kuan. What you want? May depende mo sa Pero day. yung kukado sa nga bungto, nga kakadtuan, mapalit ako Ano? medyas. Why is it medyas you like? Okay, I am a soccer Soccer player. soccer player. Oo, so amin din ano. Oo, amin din ito na merkado ito na Burawin. So may din nato napitan pa. Dito dapit ha kuan. Oo. No entry. Sulit kita nga di. Din ito na merkado ito na Burawin. Makakabit pa kita din yung sunod. Oo. Basta itong lang yung pagka laksi. Uy, agi daw speaking. Ano di sa maya. Ani kita mapalitin kuan. Oo, mamay kala ito no. Dili nga kita nakasuno may Burawin National High School. Yan ang magdinahinilawat kita. Thank you sir. Dili kita nakapamahawan na aton ginambit. Ginambit nga litson. Iba-iba gud mo na ng timplat litson ano. May timplat ng Dagami, timplat Burawin, timplat Lapas, timplat Tanawan, Palo, Tacloban. Bakit at food tester? Food tester. So pares bakan James Ramsey. That James Ramsey. Adiliwat di ana Burawin Leyte Central School. Oo. Mano Buds. Si Mano Buds. Ano pa napanilihin ni Mano Buds? Oo, taga Burawin ito. Oo, nung kita ito ano ni baka taga Burawin. Oo, hindi ni exit na hindi ni. Exit na. Sa kaliwan, tat maagian liwat, amoy niyan kuhan. An era itinaress and the demolud and this recapitulation of pandemic. There is in peace, amin. Amoy din yan era kuhan. Nangalimot lang kita liwat, punahan na itong kanda. Mano Buds. Nakilalagad ka man ito niya, taga ABCB nito niya. Oo, ama. At kanina, hinapit kita din eh. Alakad kayo. Oo. Ay, nabat ko din. Mano Buds. At least, nakabisita kita nga niya din eh. O, ano mo minahal nga, haki ay mo kinabuhi, ano. Oo. Ano ba dito? Dida or didi? Dida or didi? Sige, susugaron ka na lao pa yun. Bagit ako biton. Mahal mo dito na pili ito. Ay mo dito dito. Basta ligid itong kalsada. Anyway, no? Abraham. Oh,
Tapos yan, at atong last nga bagaton hahapiton. Mahapit kita hiton kuan. Begitu. Na Burawin Fire Station North. Oo. Ha? Manaman din eh. Amin din Burawin Fire Station. Nakapalo kita din yan. Sugod kita din nera pagka magkuan mag-scare iton era. Oo, iton era page nga iton era Bureau of Fire Jesus Fernandez, Chief Bureau of Fire. Oo, sukot tayo din i-share ito era kuan era page, no? Era hotline Ilya Burawin Fire Station, ha? Era hotline 0967 663 6100. Oo, tala. Oo, at least nasingan ni isang kay Tonyo ay iyo pagbisita, ha? Sunod po unta baga maparehas unta, no? Baga makikigibalag kita, makikimang raw kita mga chief, ano? Okay, warita good man sinisiring pa nga kuha na proper na coordination. Ini turutisting pala ini kumasalir. Pag masalir ba kita hinin natin binurbalabag sa amo to na dahil job siya na ako ni parid John Paul Go adagami anak ni Manhiko anong gusto tahala sa karon talanay kaya hindi dia Burawin. This has been your friend from another star. Siyempre ako papabili naghihap nga isang kay nga mayukbo di ka igbaw uran kala. Bathala, thank you. Sumirak-sirak na umuraw maram na nga mauli yung pauran kanina para kita mamahawa na. Okay. Good night, sweet dreams, mamwa. Chup chup. Mo si tati ko na po. Simbahan. Ala. Okay. Parang ngayon ito. Teresita's Garden. Uy, may din karawnan, ha? Teresita's Garden. Mana parang ngayon ito. Hindi ni. Matuto na, diba, sa Malabka, nga diha, Tabon, Makuan. Tabon. Naggawas ito, hindi rin lapas. Lapas, pwede. Pwede ka lapas. Ato pa dito't lapas. Ano ba ito nito niyo? Sige mana. Oy, may dadi karawnan. At Teresita's Garden na. Malasan ka. Tala, okay. Pahabol lang to.